የድምፃዊ አንዱዓለም ጎሳ ማናጀር የሆነው ሌሊሳ ድሪስ ስለ ቀነኒ አዱኛ አሟሟት ተናግሯል። መረጃውን ላካፍላችሁ። ንጋት 11 ሰዓት ስልክ ተደውሎ ቀነኒ ተጎድታ ሆስፒታል ገብታለች ቶሎ ድረስ እንደተባለ የሚናገረው ሌሊሳ እሱ ሩቅ በመሆኑ በሰዓቱ ማድረስ እንዳልቻለ ይናገራል። ቦሌ አራብሳ ከዓመት በላይ በጋራ ከሚኖሩበት መኖሪያ ቤታቸው ከ5ኛ ፎቅ እንደወደቀችና ምን እንደተፈጠረ ፖሊስ እያጣራ መሆኑን ተናግሯል። ክስተቱ ከተፈጠረ በኋላ በቅርብ በሚገኘው ያኔት ሆስፒታል ከገባች በኋላ ጠዋት ፖሊስ መጥቶ ሬሳዋን ወደ ምኒልክ ሆስፒታል ለምርመራ ከወሰደ በኋላ የምርመራ ውጤት እስኪወጣ አስከሬኗ ወደ ቤተሰቦቿ ስሮታ መሄዱ ነው የተገለጸው። ድምፃዊ አንዱዓለም ጎሳ ለጥያቄ ትፈለጋለህ ተብሎ ከሆስፒታል ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወስዶ እዛ የሚገኝ ሲሆን እኛ የምናውቀው እስካሁን አለመታሰሩን ምርመራ እናድርግ ብሎ ነው ፖሊስ የወሰደው ሲል ማናጀሩ ተናግሯል። ለ2 ዓመታት በፍቅር ከቆዩ በኋላ በቅርቡ ጋብቻቸውን ለመፈጸም እየተዘጋጁ እንደሆነ አውቃለሁ ሲል ሌሊሳ ተናግሯል። ሬፍ ሞዴሊስት ቀነኒ አዱኛ ኩታ ቁረኖ ሬፋ ሆስፒታል ምኒልክ ለመፋት ይበይ Lubbuun darbuu qananii addunyaa waliin wal qabatees poolisii magaalaa Finfinnee weellisaa Andu'aalam Gosaa fi obboleettii isaa to'annoo seeraa jala oolcheetti jira. Lubbuun darbuu qananii addunyaa waliin wal qabatees odeeffannoon garaagaraa gama miidiyaalee hawaasummaatiin tamsa'aa kan jira yoo ta'u hanga oduu kana qindeessineetti wanta qulqullaa'e hin arganne. Lubbuun darbuu qananii addunyaa ilaalchisee ibsa gama poolisii magaalaa Finfinneetiin kennamu jala buunee hordofuun kan isin biraan geenyu ta'a. Oduun ammeen saffisaan shaggar poostirraa akkasin qaqqabuuf mallattoo pilaasii yookaan eda'uu kana cuqaasa. Ah!